kaken huan Hamas sa kasingi ding balala. Luang bakaken huan kalalong kabalakre na kabenta kajing sange yasyat hagasa. Hakaba ulakan tu yu Presiden Batamai ka US. Donald Trump beun penbor ka Israel. Kat ba kadangi peteng banle ikikam tombor ya kijaka jong ka Palestine. Kane kalawan jahadin shita yo bakagatar. Kapapadiang isibun kibenta jong kaken huan sang pertei. Jong kaken huan ka Palestine. Kalapan bena bakalapan sange no ya kakam jong ka. Kano penyesuk hakane katma. Bat kalakan tu ya barok kiliang ban pen I. Ya kajing shimkia ka jongki. Mas kalong kabalakre ban poy siya kajing sange yasyat hagasa strip. Nadawan ra ya kajing terwa ban sange halor kikendon ban burom ya ka. Daka Israel ong ubasim nayem. Dukhot san hima jong ka Hamas. Ubadan hadoha leng ba kalat pathai kubor. Kagata kan sasdang biang ya kini kajing persyang. Kata hadin baki kenhun kipen I ya kajing kwa bading shimkia jongki. Ong unong aiktin jong ka Tanat Bari jong ka Doha. Umajid Al-Ansari leng ba ukerwa. Ngalakan dit na kajing ptay bom hakapor ashting bajiaman step. Bat ngalalingo ya kajing sit jong ki lingkot bat ki yit. Balapat halol jonga bat ki kun jonga. Ong Muhammad Baraka. Uwe na kinong syong kata. Da kababenda bahakane kajing syak tombor laingut ki briw. Kilaya bat katsan ngut ki wepat kilangat ha kijing mensaw. Penkut no ya kane katma namar kidon ki briw ki bom don pom. Ki badu ya ki kelung kena. Ki bom don jingade bat kane ulaong. Uhe kaken huan Hamas sa kasingi ding balala. Luang bakaken huan kalalong kabalakre na kabenta kajing sange yasyat hagasa. Hakaba ulakan tu yu Presiden Batamai ka US. Donald Trump beun penbor ka Israel. Kat ba kadangi peteng banle ikikam tombor ya kijaka jong ka Palestine. Kane kalawan jahadin shita yo bakagatar. Kapapadiang isibun kibenta jong kaken huan sang pertei. Jong kaken huan ka Palestine. Kalapan bena bakalapan sange no ya kakam jong ka. Kano penyesuk hakane katma. Bat kalakan